Dobar dan svima i pozdrav od ekipe iz portala Računalo.com. Danas imamo Edge 520 na recenziji, odnosno najnoviji i najnapredniji Garminov asistent za praćenje aktivnosti na biciklu. 520 model je kompaktan uređaj, napravljen sa čvrstom i dobrom izradom, koji će se montirati na bicikl bez problema. Montira se dosadašnjim načinom za kretanjem za 90 stupnjeva, tako da će ovaj model zbog toga biti kompatibilan i s dosadašnjim načinima montiranja, odnosno s dodacima drugih proizvođača. 520 model ima na sebi čak 7 tipki, 3 sa lijeve strane, 2 sa desne te 2 s donje strane. Zbog toga će možda sučelje na početku biti nespretno, ali u vožnji ćete efektivno koristiti onako tipke za start, odnosno stop, te tipku za označavanje pređenog kruga. Da biste počeli s mjerenjem, dovoljno je stisnuti tipku start i Garmin već počinje mjeriti vašu aktivnost. S lijeve strane, kao što smo rekli, je tipka za označavanje kruga, koju kada pritisnete ste označili dionicu koju ste odvozili. Kad smo se već dotakli vožnje, treba istaknuti da je Garmin odnedavno pokrenuo duboku integraciju sa Stravom. Svi novi Garminovi uređaji, a prema njihovim navodima vjerojatno i neki uređaji stari do 3 godine, bi trebali moći podržavati Stravinu integraciju. Dakle, kad odemo na trening, vidimo Strava Live Segments, odnosno vidimo najpopularnije trase koje su odvezli pojedini vozači. Tu ćete moći usporediti svoje vrijeme sa drugima, a tijekom vožnje ćete moći i vidjeti kako stojite, odnosno moći ćete uživo pratiti takozvanu virtualnu konkurenciju koja će vam govoriti koliko zaostajete za rekordnim vremenima. Edge 520 se može povezati sa NT Plus i Bluetoothom. Bluetooth će omogućiti da na njemu vidite i poruke i pozive koje ste primili na mobitel. A NT Plus će omogućiti uparivanje sa brojnim senzorima. Ovdje treba istaknuti da NT Plus možete spojiti 520 na bicikl trenera, što će omogućiti da ponovno odvezete u potpunosti dionicu koju ste do sada prije odvezli. Ovo su svi senzori koje sada možete montirati na vaš bicikl. Tako je. Kao što smo rekli, Bluetooth, ANT+, Edge 520 ujedno omogućuje i transfer podataka između uređaja, s čime ćete moći još lakše prenijeti neke podatke. Kada pričamo o povezivosti, trebamo istaknuti da 520 se može povezati sa GPS-om i GLONASS-om, no povezivanje sa Wi-Fi-em nije moguće. Garmin se očito rješava i Connect IQ jer ga 520 ne podržava. Karte su možda najzanimljiviji dio. Naime, Edge 520 dolazi sa takozvanim bazičnim kartama. Ako odemo u vožnju, vidjet ćemo da karte kojima raspolaže Edge 520 su prilično bazične. Iako su puno veće dok se vozite biciklom, mi smo sada statični pa je zato ova karta jako udaljena. Karte koje vidite recimo prikazuju u Zagrebu 20 ulica, tako da nemojte očekivati previše, no ovo je ipak mnogo zgodnije nego da imate točku na praznu zaslonu. 520 može na sebe primiti karte trećih strana, a na našem portalu ćete naći uputstvo kako to napraviti. Dakle, ako imate tom karte ili besplatne OpenStreet karte, ovo je savršen način da imate puno pregledniji dojam gdje se nalazite. Što se tiče slobodnog prostora, 520 ne podržava SD karticu, ali dolazi sa 54 MB slobodne memorije, što ne zvuči možda puno. Ali recimo da prosječno za 5 sati vožnje bicikla potrošit ćete samo pola MB prostora, dok će karta Zagreba i okolice zauzimati manje od 10 MB. Znači, karta Zagreba plus nekakvih 100 sati vožnje nećete potrošiti ni 20 MB prostora, odnosno nećete doći ni do 40%. Od ostalih opcija trebamo istaknuti da 520 ima i recovery time koji smo do sada vidjeli na uređajima klase Forerunner, a uređaj se automatski gasi nakon dulje neaktivnosti što će dodatno pomoći štednji baterije. Pohvalna je mogućnost računanja maksimalnog aerobnog kapaciteta. Zaključno, Edge 520 je jedan dobro zaokružen uređaj koji pruža mnogo, a Garminovu pouzdanost i točnost smo u testiranjima koju uvijek možete pronaći na našem portalu smo još jednom potvrdili i ovdje. Hvala lijepa i pozdrav do sljedeće recenzije.